Армияда служба өтөгөнүңүз боюнча көп устаздар айтып калат, ушул устаз сактанып, көп тамактарды жебеген деп. Ошол боюнча бир билсек, көпчүлүк чубак устаздан уктук эле. 2 жыл тамак жебеген дейт. Ушул канчалык чындык бар? Барган күннөн эле тамакка аралашпадым да. Нан гана жедим да, нан, чай, компот ичип жүрдүм да. Мазхаб боюнча көп сурашат. Негизи биз мазхаб боюнча сураганга акыбыз барбы? 4 мазхабтын эң даражасы биги Имам Азам рахматулла мазхабы, Ханафи мазхабы. Жаштардын арасында менин тааныштарымда бар. Мазхаб карманбайм дегендерге эмне дейсиз? 4 мазхаб тең, мен карманбайм дегендер бар. Туура эмес булардык. Мазхаб карманыш керек. Дүйнөлүк аалымдар интернетте өтө белгилүү болгон Муфти Менг деген аалым бар, африкалык аалым. Закир Найк деген бар, индиялык аалым. Нуман Алихан пакистандык аалым. Ушул 3 аалымды жаштар өтө көп угабыз. Уккан туурабы? Барып жолдон чыгып кетпешибиз үчүн өзүбүздүн аалымдарды бекем кармашыбыз керек. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто Көлмө медресесинин мүдүрү Ахунбаев Ырыспай устаз келди. Устаз, кош келипсиз. Рахмат. Убакыт аз кезде бизге көңүл бөлүп, убакыт таап келгениңизге биз биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы суроо ушундай болсун: өзүңүздүн туулган айылыңыз, бала чагыңыз, чакан бир туугандарыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu va nusalli ala rasul kerim amma ba'd. Eng birinchi Alloh taolo keksa maqtov shukr bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Alloh taolo sizni bizni salomlashib, Allohga salomlardan keyin elimizga, yerimizga, mamlakatimizga Alloh taolo tinchlik, omonchilik bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening tug'ilib o'sgan joyim Xudoga shukr ilgarigi O'sh oblasida, hozir Vatkan oblasi bo'lib qoldi. Vatkan oblasi Qadamjoy rayoni Abduqodir O'rozbek oilada tug'ilib o'sganman. Ingliz tilli maktabda o'qidim, Xudoga shukr. O'sha yerda o'qib yurdik. Bola chag'i o'shal ayilimiz o'tdi. Undan keyin yurib maktab bo'ldi. Maktabdan keyin deganda armiya bo'ldi. Armiyadan keyin, slujbadan keyin ayilda o'qib yurganmiz. Armiyagacha ayilda imom molla cho'ngtamiz bordi. O'shandan ancha bir narsada alifbelarni o'rganib yurdik. Fatiha suralarni o'rganib yurdik. Bir taykamiz bor edi. O'shandan da o'rganib yurganmiz. Uyga kelganda o'shal ko'p o'qitadilar. Undan keyin shu ayildagi molla cho'ngtamizni olib yurib, uning nevrasi shu O'zbekistondan baldari O'zbekistonga tushib ketganda, o'zingizlar bilasizlar, ilgari bizning Qadamjoy rayonida ko'pchilik o'shal Fergana rayoni, Fergana oblasida o'shal joqlarda tug'anlik bor, o'shal joqda. Bizim bozor ucharimizdagi Fergana oblasida bo'ladi ilgari. Farg'ona deb o'sha cho'ng bozor bo'ladi, o'shal joqqa borib tushib yuradilar. Biz o'sha kichkinalikdan bizda gilas deb qo'ydi, qora gilas bo'ladi, o'sha ko'p bo'ladi. Biz o'sha malda Alloh taolo bir beraka berganga bir chaqa gilasimiz 8 so'm bo'ladi. 8 so'mni sotish uchun o'sha O'zbekistonga 2 chaqani ko'tarib tushirdilar. Endi optim bersak 16 so'm bo'ladi. 16 so'mga sotib qayra ayolga keladi. Endi borganda o'sha narsalarni sotib uyga tirikchilikka jash bo'lamiz. Biroq shuni olib keldi aytdi, shuni kartoshka, saviz, piyoz, asnoviy piyoz oladilar. O'shalarni olib kelib, shuni bozor uchar qilib 14-15 charchalar o'sha ishni boshlaganmiz biz ayilda. Aslında şu narsalar joyidan pishiqchilikda o'shalarni olib chiqib sotadilar. Undan keyin shu cho'ng'oyda armiya jashga jetdik, Xudoga shukr. Armiyaga bordik. Armiyada shu Yaltada bo'ldik. Xudoga shukr 2 yil armiyani o'tib keldik. Unda ilgari bir yila O'sh oblasi bor edi. O'sh oblasi bo'yicha shu Jalg'izlar oblasining odamlari bor edi. Keyingi vaqtlarda Jalloat, Vatkan bo'lib bo'linmadi. O'shanda Xudoga slujbani bitirib kelgandan keyin o'tbekda o'qigan bo'ldik, ilm olgan bo'ldik. Undan keyin shu ayilda imom bo'lib qoldim masjidda. Masjidda imom bo'lib jumaga o'tib yurdim. Undan keyin 2002-yillari Xudoy nasib qilib Toshkentga din medresasi bo'yicha baratron bo'lib, dokumentlar barini tayyorlab, al yerda cho'ngtamiz bolasi o'qiydilar. Nevrasi.
ошолор менен байланышып бара турган болуп туруп ана кетебиз мына кетебиз деп турганда Кудайдын кудурети менен Ошто Фуркатта Абдужапар медресеси ачылып калды. Endi qanday bo'lganda dag'i O'zbekistonga borib o'qigandan ko'ra Qirg'izistonda o'qiyman dedim da o'shol yerga topshirib qoldik-da. O'shol yerda o'qib qoldik. Xudoga shu yerda o'qib yurdik. Mulla Shakir ustozdan savoq olib yurdik. Mulla Abdulladan savoq olib yurdik. Mulla Maral Damladan o'shol yerda o'qib yurib, hayot bitgandan keyin Qorovuljaga imom bo'lib kelib qoldik-da, Qorovulja rayoniga. Al yerda yurdik 5-6 yil. Baldarda o'qitib, imom yordamchisi bo'lib, o'shani yurdik. Ondan keyin al yerni bitirdik Xudoga shukr. Qorovuljadan keyin 2001-yillari Xudoy nasib qilgan ekan Bishkekka otlanib qoldik-da. O'sha mechitga kelib qoldik. Mechitga Qarabaltaga bordik. Erkinsayga al yerda azmas dikonchilik qildik 5-6 oy. Erta yozga kelib kech kuzgacha. Sentabr oktyabr maalında bu yerda mechit bitgan ekan, mechitga imom muxtab yurgan ekan. Muftiyatga borib arz yozib, o'shanda bizga mechitga imom kerak degan ekan. Qandaydir joydan bir muftiyatga kelib qoldilar, xizmatda men Kimsanboy hoji, Ilyas hoji deganlar bo'ladi-da. Kimsanboy hoji o'shol vaqtida muftiylar, Ilyas hoji o'shol yordamchisi bo'lishdi. Ana o'shalar bu yoqdan borgan arzi qarab turib imom bolasi deb qoldi. Ana meni cho'nkamimga o'shol joyda mechit medresa bor ekan, o'shol joqqa medresaga muallim qilib, mudir qilib jo'natib qoldik Kimsanboy hoji. Ma'qulligim berdim. Bergandan keyin ertang juma kuni kelasiz, biz o'sha joqqa sizga borib tanishtirib kelamiz degandan keyin aradan 1-2 kun o'tgandan keyin ayilda opam o'tib ketdi, xabar kelib qolib, al joqqa ketib qoldim. Borib issiq suv marakasini o'tkazib kelganimizdan keyin bu yoqqa kelib, "Endi shu yoqqa borasiz" deganda men aytdim, "Men endi oyoq olis bo'lib qolayotgan, opam o'tib ketdi, ancha-muncha ayilga borib turgan, til olis bo'lib ketayotgan, agar mumkinchilik bo'lsa shaharda or mechit bo'lsa o'sha yerda xizmat qilayin desam, ushul mechitda aytishib qoldi, o'sha yerda deb. Mana o'shanda ushul yerga kelib qoldik. 2001-yili sentyabr, oktyabr, noyabr neteklarda kelib qoldik da bu yerga. O'shandan beri Xudoga shu yerda xizmat qilib yuramiz, Alloh taolo qabul qilsin. O'sha mechitga boshida boshlaganimizda shu bir saf 15-16 odam juma o'qiymiz. 15-16 odam juma o'qiymiz. Xudoga shukr qildik, sabr qildik. Mana hozir al mechitimizni shehid qilib bunday aytgan. O'rdaga shunday 4 etaj mechit soldik. 2-3 yil bo'lib qoldi. Al mechitga to'lib odamlar o'ta qiynaldi. Issiq sovuqda, jon chachinda, qor, qish, sirtda qolib ketadi. Siz menen biz ichkada o'tirgan odamga hech narsa bilinmayotganda sirtdagilar o'ta qiynalib ketishdi. O'zim de qiynalib ketamanlarni ko'rib. Xudoga duo qilib yurib, o'sha mechitga yetishdik-da, alhamdulillah. Hozir 25 ga 30 da o'zim mechit 15 ga 25 da mechit solib oldik. O'sha mechitdan Xudoga shu to'lib, ashib, ayt namozlarda batbay sirtga chiqib, shunda o'qitamiz. Bayağı musulmonchilik aqrin deganda, asta-sekin degan Xudoga shukr, o'rni o'sib o'tadi. Odamlar iymonli bo'lib, iymonga kelib, namoz o'qib, yaxshilikqa kundan kunga nima bo'lib o'tadi, jelasi yaxshi. Bayağı Moskvada bir yilda qurilgan emas deganda, mana alhamdulillah, mechit o'ta cho'ng yaxshi, ibodat, namozga kelgan odamlar yaxshi, hurmat bilan yaxshi kelib yurishadi, Xudoga shukr. Elimizda, ko'rmaylida bir ajoyib intimoqda, birimdilikda, iymonlikda, bir-birimizga bo'lgan intimoq yaxshi, ana tinch, bayağı sen men degan narsa yo'q. Qo'ldan kelgancha bayağı bir-birimizni hurmatlab, siylab, baldarni o'qitib o'tamiz, ko'lman baldar keladi, yoshlardagi, qarilardagi talab qilganlarni o'qitib, inshaalloh harakat qilib o'tamiz, Xudoga shukr. Rahmat, Alloh razı olsun. Hozir бұл жақта 350дөй оқушы студент бар, шәкірттер бар. Hozir bularga da genен тоқталабыз. Аға чейинки 1-2 суроо бар. Жалпы мусулмандарга, жалпы жаштарга сабак өтөсүз. Bir тарбияларды, дин жолун үйрөтөсүз. Өзүңүздүн балдарыңызга, үйдө неберелерге кандай bir тартиптер, кандай шарттар бар? Кантип тарбиялап, кандай нерселер менен үйрөтөсүз динди? Xudoga shukr biz uyda endi ilgari ota bobomiz bilan kelgan ele tartib. Ilgari biz ota bobomiz bor erta menen abed bo'lsin, kech bo'lsin,
bari tamoq ashqa dasturxonga o'tirganda cho'g' o'tirmay odat bor. O'sha cho'g' odat o'tirganda bo'ladigan narsalarda nasihatlarni qo'ldan kelgancha aytamiz. Yaxshi bo'l, yaxshi tur, ulug' hurmatda, kichikni siyla, birovga jamanni qilva, jaman o'y sanava degan narsalar doim aytilib ketildi-da. Sen masalan marshrutga chiqding, avtobusga chiqding, darrov shu o'zingdan ulug' bo'lsa o'rin ber, bo'shat degan narsalar doim aytiladi. Albatta bu ulug' hurmatlash, kichikni siylash bilan payg'ambarimiz nima dedi? Ulug' hurmatlagan, kichikni siylagan bizdan emas degan. O'shandaqdan ulug' hurmatla, kichikni siylag'ila. Albatta o'sha ulug' hurmatlab o'rin bergan bo'lsanglar, albatta apa bo'lsin, ata bo'lsin, sana rahmat aytadi. Rahmat balam, rahmat qizim, umring uzun bo'lsin, den-sog'lig'ing chin bo'lsin, baxtli deb qo'yishligi u sen uchun bir cho'ng ne'mat. Eng yaxshi narsa. Sababi bu ata bo'lsin, apa bo'lsin, yurakdan chiqarib sana o'sha rahmatni aytadi deydi. Agar o'rningdan turib aytgan bo'lsang, sana hech gap aytmadan ichidan o'ta norozi bo'ladi, beadab, yo'q turmaydi deyotganda. Mana o'shandaqdan adabingizda yurganda, turganda adab ko'rsatkilar. Bu adab yo'q bo'lgandan keyin bu ilmda yo'q bo'ladi. Eng birinchi man la adaba lahu la ilma lahu deydi. Adab yo'qni ilmda bo'lmaydi. O'shandaqdan eng birinchi biz adabni qarashimiz kerak-da. Adab bo'lsa, bari yo'q bo'layotganda, bari yo'qqa biz adab bilan, axloq bilan, yaxshilik bilan inshaalloh yetishadiganmizda. O'shandaqdan uyda turganda doim adab, axloq bilan, yegan ichganda o'ng qo'l bilan yeb ichgan deb. Sirtqa chiqqanda o'ng put bilan chiqqanda bari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam barliq narsani siz bilan bizga uyratib ketibdir-da. Hattoki inson taratxona kirib o'tirib turishdagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni uyratib ketgan ekanda, u payg'ambar alayhisalom siz uchun biz uchun bir muallim bo'lib, shunday bir ulug' narsalarni uyratib ketgan ekanda, o'sha payg'ambarimiz aytgan yo'lda turgan bo'lsa, hech qachon biz bu dunyoda da oxiratda da qo'rg'on bo'lmayotganmiz inshaalloh. Shuga ba'zi aytadilar, shu ota-onalarga da qayrilib ketadi. Balani boshidan, balani jashidan, xotinning boshidan deganda balani jashidan tarbiya qilsak, inshaalloh siz bilan bizni hurmatlagan, siylagan iymonli qizlar bo'ladi deb men umid qilaman inshaalloh. Siz Qirg'izistonda o'qidingiz? Qancha yil o'qidingiz? Men shu Furqatda o'qidim 3-4 yil. Muftiy. G'achayindalar shu o'zimizning ayillarda Allohim damlar deb ilgari aydirkanda yurganda shularda shu kishilardan o'qidik. Ondan keyingi nimani Furqatda o'qidik-da aslida. Biz ustozlardan сабақ оққанда, устаздардың көбі бір атайын бөлімдер таңдап алып оқышат дегені бар. Мысалы, дини тарихты оқығандар бар екен, фиқхты өзінше оқығандар бар екен. Сіз қайсы бөлімдерін оқыдыңыз? Bizde основной Orta Aziyoda Ma'or Nahrda fiqhda bor, tarixda bor, Qur'onda bor, hadisda bor. Mana unday grammatikada bari bizda cho'g'ib ketganda, o'zuncha bunday bo'linib o'qigan yo'q. Ilgari bizda ayillarda hujrat tartib deb qo'yadi-da. Unday bir uyga borib 5-6 tadan bola o'sha joyda jadval o'qiydilar-da. Ana ustozlar kelib shu yerda savoq beradilar-da. O'sha hujrat tartib olib ko'chaga chiqish yo'q, boshqa joy o'sha yerda tamoq ashingiz yo'q, uyda neysi qilib beradi, Alloh rozi bo'lsin. Tamoq ashingiz yeb ichib o'tiriblar, shu baribir ibodatni savoqni qilaveradilar, o'shancha. Diplom beriladi? Diplom yo'q edi. Al jo'nal o'qishida. Masalan, aytayotganda shunday bo'ldi. Hujrat tartibda. Bu uyda 10 kishi, bu uyda 5 kishi o'shanda uyda nimasiga qarab turib o'qib yurishdi-da bolalar. Ko'pchilik o'sha bizda o'shanda bo'lib cho'ng'ayganmiz-da. Anan keyin mana egemenlik bo'lgandan keyin Xudoga shukr, masjidlar ochilib, madrasalar ochilgandan keyin gana diplomga nima qilyaptik-da. Men shuni o'shda Furqatda o'qib o'sha joydan diplom olganman. Bolalarga savoq berib, o'zim o'qib shunday yurib. Сізден армияда служба өтөгөнүңүз боюнча көп устаздар айтып калат. Ушул устаз сактанып, көп тамактарды жебеген деп. Ошол боюнча бир билсек, көпчүлүк чубак устаздан уктук эле. 2 жыл тамак жебеген дейт. Ушул канчалык чындык бар? Xudoga shukr, men o'sha joqda qanday ekanini bilmayman-da, tabiatim tartgan emas-da. Armiyaga bordik, borgan kundan ele tamog'a aralashmadim-da. Non gana yedim-da, non, chay, kompot ichib yurdim-da. Anan aradan azmaz o'rib qolgandan keyin bir armenlar borda, bu tamoq jebeydi, o'shandaqdan bu o'rib o'tadi deshib qoldi-da. Anan komandir zvotimiz stroy chaqilib, xuftandan keyin bayaq ujundan keyin nima bo'ladi emas-ku.
Ana şol armen bala ne alıp keptir de tamak alıp keptir. Kartoşka. Kartoşka keptir mana Бул канча убакыттан кийин кызмат? Oşol aradan bir ay ötmeyle de. Ben jebe jürdüm de tamak. Çay içinden özbek ballar var da poğurlar. Modoka sen kızıksan tamak jeysin da jebesin da çayda kampot içeveresin dep kaldı da. Ne boptur desem oşol bir ele kartopta pişirat dep koy, çay kaynatat dedi de. Oşol boldu çaydı da kampot dem toktattım da. Tabiatım vapşe tatpay kaldı. Ol bolsa şeriatda eger bolsa ruhsat beriledi ko. Men özümden şunday bir tabiatım vapşe tatmadım. Takır ne kıla albay koydum. Nan menen sakar jep jürdüm de. Sakar bereti de. Şul men janında oturgan men tamagımды bari şeriklerim, baldarım, şeriklerim jeşetdi de. Men takır ogo tabiatım degen. Odayga şul 2 yıl şu ahvalda öttüm. Bирок baldardan jakşı jürdüm de. Baldar beçara mağa kuyguşup андай kılbagın ölüp kalasың dep kattık neme kılışatı da. Jok Xudayga şükür jakşı jürdüm de. 2 yıl oşontup öttürdüm, ahir ofisерler şunday kılıp sen jebe etkensiň dep urganga çeyin geldi. Anan bayağı tamak açıp ama jegen bul suga tushib pishgan kartoshka bunda hech qanday sala pala yo'q anda bunday dedi de. Anan urdu bir eke je deb. Erteng o'lib qolsang biz javob beramiz sana. Oşonduktan jeysiň dedi. Anan jesi kartoshka suga pisa jeyin deb. Şundayla loşkan salıp kaşık salıp kötersem ananday sala çıkıp atpayбы. Anan oşol komandir wzotubuzda ko'rdagan yetişip ölçöngölöber dep turip oşo taşlady. Keyin men işi bolbay kaldı hech kimdençi. Oşo nanımды jeymen boldu. Orozo vaqtida Xudayga şükür orozo qarmadım. Ertemen turib bayağı bizge soldatlarga bakalaşka berip etmezmin da kichine. Oşolar menen su alıp koyaman. Erten bizni nimeni jawap koyat ele da. Oşolardy suwdu nimesini. Şoga alıp keçap kep koyaman. Je dinalik aytyp koyam, je özüm oşol malda turup sağlıkta kılıp koyup jüre öğretilen de. Xudayga şükür jakşı aman esen şuntup geldim. Ал жакта шарттар кандай каралган? Сиз намаз окуганда кандай шарттар, кандай кыйынчылыктар болду? Hiç kanday bir neme jok, toskolduk jok ele da. Ben 85-87 boldum da. Sayızım alı da. Anan özörçü bir korkottu da. Men Kur'an çeçenler var da, Kur'an oku berdeytilen, Kur'an oku bayalımın oturup, süylöşüp, şuntup ne kılat elek da. Namaz okuyveres, kenginen kesir. Biri sizi toskolduk kılbayt ele da. Xudayga şükür kolumdan kelgen bayağı namaz bolup kalaty da namaz okuydan bayağı 5 wagtly pastanny okuy albadım da birok. Xudayga şükür armiyadan kelgenden keyin toluktap jetkirip koydum da. Çence bayağı kiyim keçep najasat bolup kalaty da başka bolaty da oşol wagtda toktatyp da. Juma sayın bayağı duşka düşüp ne kılgandan keyin 3-4 gün toluk okuytylem da Xudayga şükür. Anan kalan wagtda bayağı çöň rabataga çykyp ketkenimizde üstü jaman bolup kalganda şundan kalıp ketetiler da. Şükür. Азыркы учурда биз отурган мечитте ушул жерде медресе бар. Сиз ушунун мүдүрүсүз. Бул канча жылдан бери иштеп, качан түптөлгөн? Bul meçit şol negizgi 2001-yıl bitköndü birincisi. Andan keyin bul jaka 2003 yılı medrese saldık 3 komnat kılıp. Özbek Hacı Salih Allah razı olsun. 3 komnat kılıp. Bir o kantor bolup şondan 4 boldu da. Oşantıp jürüp bul jerde meçitin bol medrese boş turup kaldı. Boş turup kalganda Sirajın damlan bilesizler. Arşe 5 nazı medrese. Ana bular mana o serkün aldı aptagan zal bar da, apta garaj. Oşol жердин bir nelerde balдар okup жүрдü da. Ana wagt ötüp gün ötüp alarda yerden çağıratan bolup kaldı da. Kanday boldu, unday boldu. Oşo Sirajın damlan menен jolугуп kalıp, şu bizge medrese kerek bolup atat dep kalgany, anda bu jaka kele bergile. Bu yerde şunça komnat var. Kelip ballarına okuta bergile dep kaldık. Anan olar köçüp geldi bu жерге. 2004 beken 2003 şunday boldu da. 2004 boluştu, 4-4'den. Anan aradan bir ay ötkönden keyin bular başka jaka ketip kaldı. Başka jaka ketkenden beri kaldı, kalıp ketdi. Anan 2004-yılı oturup ele biz özübüz Jigitali, Kudayar degen ustazlar barda. Oşonto oturup bul jerde sentabr ötüp o oktyabra karaganda oşunto ele oturup da medrese çaylık dep turup ele üçübüz kengeşip oturup şu jerde medresege baldarga reklama berdik da. Oşo yılı 15 bala sırazılı keldi. Opşe 25 bala bolup kaldı. Şonu şontu başlaganбыз. Anan 2005 yılı ol medreseni юридический документацияга өткөрүп документ алдык. Medrese dep, meçit medrese dep şu dokument kılıp. Xudayga şükür 2005 yıldan beri balдар okup kelatat da. Mana kaçta 24 yıl bolup kaldı ошондо. Kança yıl bolup kalatken, şonça yıldan beri. Balдар okup, жылда okup, бүтүрүүчүлөр чыгып атат.
Bir kunda hazır 350 balabız okup atat. Жақсы, alhamdulillah. Бул медресеге тапшырыш үчүн кандай шарттар бар? Кантип окуй алабыз? Bu yerде медресенин шарты өтө эле жеңил. Баягы мамлекетте окуу жайга тапшыргандай эле тапшырылат. Бирок бир нерсеси ата-эне өзү кошо келип тапшырат. Ата-эненин менеси менен экзаменин өткөзүп кабыл кылса, ата-энелер келип чогулуш өткөрүп туруп ушундай кылабыз. Мамлекет кандай? Сүрөт керек, мет справка керек, ата-эненин арызы керек, айылдык имамдан характерчиси керек, мына мүнөздөмө, мугалимдерден бе, мечиттен бе, ошо документтер менен алабыз. Анан 9-класс 11-жылы бүткөн базасын алабыз. Документи жок болсо ала албайбыз. Бул жашы өтүп кетсе дагы, чоңойсо дагы аны ала албайбыз. Бизде 9-ду бүттү деген күбөлүк болуш керек, 11-ди бүттү деген аттестат болуш керек. Ошону менен кабыл кылабыз биз. Канча жыл окуйбуз бул жакта? Бу жерде 7 жыл окуйбуз. Өзү болгону 4 жыл биздики. Анан бу жерде арка жактан келет да. Бул нөлөбайдан келет, эчтекени билбестен. Ошо келгендерди биз буларды Кур'ан курс деп алабыз. Үйрөнөт 1-чи жылы, 2-чи жылы пат курс деп алабыз. Болот 2-чи жылы. Анан 3-чү жылы 1-чи курстан кабыл кылабыз да. Бул баягы ошондуктан өзү биздин Кыргызстанда 3 типтен неме кылганда жогорку окуу жай, орто, башталгыч деп берилген да, муфтияттанчы. Бизде башталгычы да бар, ортосу да, жогорусу да бар да, ошондо. Башталгычтан баштайбыз медресенечи, Нөлөбайдан. Өзү болбосо башка жактан башталгычты менен бериш керек эди бизгечи. Билип бир нерсени билип келиш керек же, олар аяка барбай эле бизге келгендигинен биз ошолорду башталгыч класс кылып алып, анан ошондуктан 7 жыл болуп калат да. 2 жыл таярлоо курс болуп. 7 жылдан кийин диплом бересиздер. 7 жылдан кийин диплом беребиз. Экзамен тапшырганда эмнени билиш керек? Арабча тамга билиш керекпи же кандай? Негизи ошондой. Арабча билиш керек, бир пара Кур'ан жатташ керек, бир пара Кур'ан менен келиш керек деп тартипте ошондой бар да, баягы биздин медресе кирүү үчүн. Бирок биз башталгыч класстан баштаган себебинен олар эчтекени билбей нөлөбай менен келет. Бир алифти билбесең келет да, балдар анча мынчасычы. Анан ошолорду дагы биз кабыл кылып өзүнчө окутуу кылабыз да. Бул жака окуй турган шакирттер каржы жагын кандай кылат? Канча жылына? Жылына булардыкы өкмөт немеден өздөрү тамак ашына гана көтөрөт да. Тамак ашына. Аяга ошо 1,5 миң 2 миңден тамак ашы кетет, ошону өздөрү көтөрөт. Айына 1,5-2 миң. Ошо калганы свет, отун суу, Кудайга шүгүр, элдин арасында экенбиз, бияктан калат. Бүтүрөбүз. Булар тамак ашына гана өздөрү көтөрүшөт да. Элге жардам берген жакшы адамдарды белгилеп айтып өткөн бул жакшы болот. Бир сиз айтып өтө турган 1-2 бир негизги спонсор барбы? Биз сооп Алла үчүн деп жүргөндөр. Эndi Кудайга үчүн элдин арасында көп экен да бул нерселерчи. Анан булар келет да, молдока биз атыбыз чыкпасын, атап эле коюңуз, Кудай билсе болду деп туруп көмүр түшүрүп берет, мисалы 5-10 тонначы. Анан отун суу түшүрүп берет, баягы отун тамаша кылганга. Анан анча-мынча сууга деп берип коет, анча-мынча светке деп берип коет. Бирок биздин атыбыз чыкпай эле калсын дейт. Анан болсо болду, болбосо калган биз баары өзүбүз төгөбүз булардычы. Медресенин атынан эме кылабыз, Кудайга шүгүр. Элдин арасында ушундай бир имандуу, ислам үчүн, дин үчүн ушул кызмат кылгандар көп болот экен да. Серуен чыгат экен бул нерсечи. Эл болгондон кийин. Мисалы ошондой нерселерге талап кылып өздөрү биз ушул жерде оңдоп коелу, ушул жерге бир неме керек деген адамдар да көп чыгат да. Мына балдардын ыстык суу кандай болуп атат? Биз уларга бир баягы Аризона берсек кандай болот? Муну мындай кылсак эмне болот? Деп анча-мынча сурап келет да. Мен алып келе бергиле, коюп кое бергиле деп көрсөтмө беребиз да. Биз алардын акчасын колубузга алсак алабыз, болбосо жок да. Мана ушул нерсе кемчилдик, бизге ушул нерсени кылып берип койсоңуз жакшы болот дейбиз. Кудай ошону кылып берип коюшат. Азыр 350 бала окуза, негизи канча орун бар? Же болгону 350 орундук? Биздики буюрса 400-500ге де 450-500гече орун бар. Окута беребиз да. Анан баягы башында балдар бири-бириге кызыгып өтө көп келет да. 100-150 бала болуп кетет да бир немедечи. Анан булар баягы мындай нерсени көргөн эмес да. Үйдө саат 10-11-12де туруп көнүп калган, тамакты каалаганды жеп, каалаганды иче турган болуп калган. Анан биздин тартипке анча-мынча көнбөйт да, баягы курсак ачып кетет, кыйналып кетет.
4'te 5'te turganda bayağı hazır günde 4,5-5'te turganda ular üçün uyku ötө bir nazik bolatkanda eng жакшы көргөн нерсе uykuda жаштардык. Анан ошентип анча-мынча чыдабай бир чекеден кете баштайт. Ошентип отуруп Кудайга ачып мана азыр токтоду кеткендерди. Кыйналса да кыйылса дагы бекем аракет кылышат да. Биз мана бул Чүй, Нарын, Талас, Көл бул жактарга биз баягы льгота менен алабыз да. Билсе билбесе билип калсын деп кабыл кыла беребиз. Мана Чувашдын ар жагы аз маз экзамды каттуураак алабыз. Себеби ал жакта окуп илгертен эле бала чагадан окуп келишип атпайбы? Анан ошого да бар кысымда дагы деле күчөтүп туруп экзам кылабыз да. Бул жактагыларга энди баягы көргөн эмес, уккан эмес, болсо укса дагы билбейт, ошондуктан буларды жеңил менен алып окутуп атабыз. Кудайга шүкүр жылдан жылга Нарын, Талас, Көл, Чүй көбөйүп калдык да. Алхамдулилла. Канча жылда бир кабыл алуу болот? Жыл алабыз. Жылда аласыздар, жылда кайра бүтүрүүчүлөр да бар. Жылда алабыз, жылда бүтүргөндөр кете берет балдарыбыз. Башка жактарга. Кошумча кесиптер барбы? Бизде Кудайга шүкүр кошумча кесипти ачканыбыз 3-4 жыл болуп калды. Поварлык кесибиз бар балдарга. Анан баягы холодильник оңдогон, стиральный машина оңдогон кесибиз бар. Ошондо балдар окуп бүттү да ошолардычы. Жылда бир балдарды окутуп коебуз ушундай нерсегечи. Анан кошумча азыр жергерчиликти ачтык бир. Жергерчиликти өтө ачтык, 20дан артык бала жергерчиликти окуп атат. Электро сварщикти ачтык. Ачкан жокпуз. Буну биз ошол жака окуу жай менен договор кылып, 4-10 лицейлер менен договор түзүп, балдар ошол жака жумасы 2ден 3 жылдан барып, сабак алып келип атат да. Берги жергерчиликти күнүгө бул жерде асырдан кийин бош болобуз да балдар шамга чейин. Ошо жергерчилик бияктан окуп атат. Анан булгар деп баягы ремонт тиккен кайыш тигип атпайбы? Ошондойлордун баягындай темир нелерге чейин баарын балдар өзү жасап чыгарып атат да ушу күндө. Жакшы болуп атат. Электросварщигибиз бар, электромонтаж бар, автоэлектрикибиз окушуп атат балдар. Ушундай жакшы бийилге немебиз жакшы да. 3-4 неме коштук. Кошумча сабактар. Бул кошумча сабактарды буларга да бир өзүнчө диплом берилеби? Алар окуу жайдан өзү диплом бере турган болду да. 4 кесипке тең диплом берилет. Ошол диплом менен кадимкидей ишке киришет башка. Кадимкидей ишке кирсе болот экен да. 9-ду базасы менен баргандарга аттестатта кошо берет экен да. Бул жакшы болду да балдар үчүнчү. Эртең аттестат менен каалаган окуу жайга тапшырам десе да тапшыра берет да. Ошондо жакшы кесиптерге эл болушат да балдар Кудайга шүкүр. Куранды толук жаттап чыккандар да бар. Куранды ошол окуп отуруп, илимди окуп отуруп толук жаттап кары болгондор да бар. Өзүнчө карылардын курсу өзүнчө. 40-50 бала бар. Куран жаттап аткандар Кудайга шүкүр. Жылда буларда 1-2ден Куран жаттап чыгышат да. Бул жакта уул балдар гана, кыздарга жок да. Эркектер гана. Устаз, бир эл арасында жүргөн бир 2-3 орчундуу суроолор бар, көпчүлүк түшүнбөгөн. Устаздар кайталап эле келатат, бирок ошентсе да дагы бир жолу жеткирели деген ой менен сизге бир 2-3 суроо берейин деп турам. Тагдырга жазылып калган дегенди көбүбүз түшүнбөйбүз. Ушул жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз, бирөөлөр сурайт, мен башка динде болсом, тагдырыма башка динде болозум деп жазып койгон үчүн менде эмне күнөө дегендер бар. Ушуну кандай түшүнөбүз, тагдырга жазылуу деген? Биз эми тагдырды Кудай Таала ошо тагдырга жазган дегенге ыйман келтиребиз да бизчи. Мана илгери биз жашыбызда табып өткөн аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири вал кадари хайрихи ва шаррихи миналлахи таала ал басы баъдал маут деген сөз айтылган. Ыйманда 7 неме бар деп. Мана ошонго гана биз ыйман келтиребиз да. Эң биринчи мен Аллага ыйман келтирдим. Аллага гана ыйман келтирдим, башкага эмес. Ва малаикати, жана жер асманга периштеге ыйман келтирдим. Ва кутубихи, Алладан келген китептердин бардыгы ыйман келтирдик. Таврат болсун, Инжил болсун, Забур болсун, Куран ушу 4 китептин ога чейин китептер болсун бардыгы ыйман келтирдик. Ва русул, жана канча пайгамбар келген болсо, ошолордун бардыгы ыйман келтирдик. Ва русул вал яумил ахир, жана акыркы күнүбүзгө. Вал кадари хайрихи ва шаррихи. Жакшылык дагы, жамандык дагы Кудай Тааладан деп билебиз биз. Жакшылык ата-энеден, жамандык душмандан эмес. Жакшылык да Кудай Тааладан болот, жамандык да Кудай Тааладан болот. Ахайр ва шар миналлахи таала вал бас. Өлгөндөн кийин тирилишке биз ыйман келтирдик.
Mana şunga biz şugala iman keltirse biz adashmayız. Xudo qayerda turadi, ne qilib atat degan narsalar boshqa Xudo taolo sana iman keltirdimi? İman keltirdingmi? Xudoning barligiga, birligiga. O'sha taqdirdagi, shu taqdirda qanday bo'lsa biz o'shaga iman keltirdik. Bizga cheyindagi Alloh taolo shu kunni ko'rsatgan. Jana Xudo taolo bu kunga cheyindagi o'zi bor edi. Taqdirga cheyindagi yer, osmon jaralmasdan dag'in, arshi a'loda jaralmasdan da Alloh taolo o'zi bor edi. Xudo qayerda turadi, ne qiladi? Yo'q, ağa kirbeyle qo'yinglar deymizda bizchi. Sizlar iymon keltirgilar, iymon keltirib tuz bo'linglar, yaxshi bo'linglar. Shuni bilan bitirib qo'yaveringlar deb aytamda men. Iymonda taqdirda. Азыр жаштардын арасында бир чети сүйүнөбүз, илим алгандар көбөйүп, илими ыйманы күчөп, бир орчундуу суроолорго өтө башташты. Мазхаб боюнча көп сурашат. Негизи биз мазхаб боюнча сураганга акыбыз барбы же аганда суроо бербешибиз керек, жакшы нерсе эмеспи? Кайсы мазхаб туура деп сурашат да, 4 мазхаб бар дешет. Ушул жөнүндө бир түшүндүрмө берсеңиз. Mana misali Hanafi, Şafii, Hanbali, Maliki şu 4 mazhab var da. Şu 4 mazhabın en darajasi bigi İmam Azam rahmatullah mazhab, Hanafi mazhab. Ayting so'raganlari biz Hanafi mazhabdan ata-boz Hanafi mazhabda kelgan. Biz da shu Hanafi mazhabda. Maturidi aqidasi. Shug'ala bekan bolalar boshqa al mazhab, bul mazhab deb sen Hanafi mazhab o'rtaziga butun ko'pchilik Hanafi mazhabda kelgan. O'shandaqdan biz Hanafi mazhabini qarmam kelatadi shu kungacha. Жаштардын арасында мен тааныштарымда бар, мазхаб карманбайм дегендерге эмне дейсиз? 4 мазхаб дең, мен карманбайм дегендер бар. Алар энди баягы кандай десе бар. Алар туура жолдобу же негизи ал туура эмеске киреби мазхаб карманбаган? Туура эмес булардык. Мазхаб карманыш керек. Себеби бир нерсе жеш үчүн, бир нерсени жеш үчүн бир нерсе болуш керек да. Бир нерсени жеш үчүн, табыш үчүн бир аракет кылыш керек да. Жөнүнөн эле отура берсеңиз баягы бизде сөз барбы? Almatты, almapış, ozmatış. Bunu menen işteke bolboyt deydi. Oşo siyaqtı öyle hareket kılsanız Allah Taala sizge berekesin beredi. Oşo siyaqtı bir mazhabты карманыш керек, бекен болуш керек. Устаз, акыркы суроо болсун. Дүйнөлүк алымдар интернетте өтө белгилүү болгон Муфти Менг деген алым бар, африкалык алым. Закир Найк деген бар, индиялык алым. Нуман Алихан пакистандык алым. Ушул 3 алымды жаштар өтө көп угабыз. Уккан туурабы? Биздин багытка туура келеби, угушубуз керекпи же укпаш керекпи? Мен баягы Найк дедиңизби? Закир Найк. Закир Найк индиялык алым, Нуман Алихан пакистандык. Мен ошону баягындай суроо жоопторун неме кылам да, окуп алам да, баягы болгон чогулуштарда, башкада. Бирок онун насааттары, айтылган сөздөр туура эле болот да. Бирок биз буларды өзүбүзгө китеп кылып алып алышыбыз керек да. Кудай үчүн биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы аалымдардан алганга аракет кылыш керек да. Бул интернет менен бизге барып жолдон чыгып кетпешибиз үчүн өзүбүздүн аалымдарды бекем кармашыбыз керек. Анан көп жыл ошо интернет кармап туруп адашып кеткен балдарыбыз көп болуп атат да. Ana ошондуктан мен айтат элем, азыркы жаштарга мүмкүн болсо, мына Абдушакур дамла бар, Мулла Садыков дамлалар бар. Мана ошолордун сөздөрүн жакшынакай кылып, чоң ажы мана көз өтүп кетсе да бүгүнкү күндө айткан сөздөр интернетте де турат да. Бул баягы баардыгын бизге баягы өлөрдөн алдын Алла рахмат кылсын, айтып кеткен экен да. Баардыгын түшүндүрүп кеткен экен. Биз мана шулардан угайлык, баягы устаздардын мана Кыргызстандагы алымдардан уксак биз адашпайбыз да. Биздин мазхаб өзү Ханафи мазхабы алымдары менен мамилени бекем кылышыбыз керек да. Мен айтат элем ушундай деп. Демек бул 3 алымды укпаңыздар деген же укпаңыздар дегенге жатпайт. Бирок ошонун пайдаланып туруп устаздарга айтыш керек да, шундай да, şu кандай болот деп сураш керек. Аларды кенди баягы биз интернет менен уккандан, баягы көргөндөн, китептен укканы бүтүн башка болот да. Баягы ар ким өзүнүн түшүнүгүн айтат да. Ошондуктан баягы түшүнгөн нерсесини бир сураш керек да, шуга амал кылсам болобу деп коюш керек да. Ана ошондо бул адам адашпайт да. Айтат да, же муну жакшы айтыптыр, муну туура эмес болуп калды. Мындай кылышың керек деп жол көрсөтүп коет да, ошо алымдарыбызчы. Устаз, рахмат. Убактыбыз аян чыгып калды. Суроолорго жооп бергениңизге, убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элине бир эркин каалоо тилек айтсаңыз болот. Мен şu Kırgız elimizde, yurtubuzda, mamlakatimizde ne diyeyim, tinçlik olsun, amançılık olsun, ıntımak olsun,
birimdүүлүк болсун дейм да. Эл арасында ар кандай фитна, фасад, бузукулардан этият болуп жүрүштү. Ошо элге айтат элем. Баягы албетте канчалык ынтымак бар жерде рызкы береке болот дейт. Өзү ынтымак болсо, береке боло турган болсо, ошол жерде ынтымак бар жерде рызкы да болот экен, береке да болот экен. Канчалык ошо элибизге канча конок көп келсе, Аллахтын берекеси болот экен да. Сиз менен биздин үйүбүзгө да конок канчалык көп болсо, ошол үйдө береке болот дейт да. Конок бар үйгө шунчалык Аллах Таала рахмат, береке берет экен. Конок келбестен туруп өзүнүн рызкысын жөнөтөт дейт да. Ошондуктан келип аткан баягы бизде тынчтык болсо, аманчылык болсо, эмне баягы туризм деп атпайбызбы? Туризм өнүгүш керек, өстүрүш керек. Ошого дагы адамдар бул жерде тынчтык бар, аманчылык бар деп көп агылып келет экен да. Мына ошону менен канчалык биздин элибизде, жерибизде береке болот экен. Буюмун сатат, товарын сатат, жер жемисин сатат дегендей, ар каяктан келген адамдардын буюмдары, кыргыз өнөрчүлүктөрү, товарлары, жер жемиштерде өзүнчө бир башка нерсе болот экен да. Ошондуктан мен элибизде тынчтык болсун, аманчылыкты каалаймын. Канчалык аманчылыкты тилешибиз керек, баардыгыбыз элде, жерде тынч болсун. Аманчылык, падышаларыбыз адилеттүүлүк, туурулук берсин, байларыбызга кол ачып берешендик болсун. Калгандарыбызга Кудай Таала баарыбызга сабыр жамил берсин. Элибизде тынчтык, аманчылык болсун деп элге шуну айтат элем, болот экенбиз. Ошондуктан ынтымак болойлук, дагы бир жакшылыкта жүрүшүн Аллах баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Урматтуу достор, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.